Pemirsa jembatan Saniwenten Ring Wewidangan Banjar Cagan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampak Siring Gianyar jebol. Sangkaning kahanan inucap jembatan Sanipina ke margi penghubung pantara Desa Pejeng Miwah Pejeng Kangin, nenten preside kelintangin. Usaknya ni tambis megatang margi mawinan baya pisan yening kelintangin. Kapolsek Tampak Siring AKP Ana Agung Gede Alit Sudarmo SHMH Mausang angganing kepolisian sampun nutup margi irike santukan kananipun baya pisan yening kalintangin. Polisi sampun nutup margi antuk ting tur nguduhang parekrama ngeruruh margi alternatif tiosan. Camat Tampak Siring Wayan Eka Mulia Mausang angganing kecamatan sampun merembuk sareng Porkovincam miwah perbekal mapaikatan ring pengamanan genah ring wewidangan jembatan usak. Angganing kecamatan taler merembuk miwah memperkanti sareng dinas PUPR sajroning mecikang jembatan inucap. Kepala Dinas Pekerjaan Umum miwah penataan ruang Kabupaten Gianyar Dewa Hartawan kesarengin Kabid Bina Marga Dinas PUPR Madi Gede Astawiguna nguningayang ring wewidangan jembatan usak punike sampun molihang pengamanan saking angkaning kepolisian. Dinas PUPR taler sampun tedun ngemargiang panureksan miwah ngerencanayang pacang mecikang jembatan inucap. Wirnaya Bali Pos nguningayang.